عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فلوق جديد. اليوم فلوق كالعادة مقتل ضحك. باش نبدا لكم بالجوار هذا نمر واحد. قدافي هذا هذاك الصدوق غادي يسلم عليكم. السلام عليكم. وينك يا سيف؟ سيف دخل. اليوم ترايح اليوم بينت بال كما تشوفوا، شوية كرتوش، الناس كلها هيك جات حاضرة. أنا هاوك سروال العسكر. خش كرم قلب. خش كرم قلب. عندي مفاجأة ليكم، فما زاد جوار مختص في القصف العشوائي. هذا ميشا. الو. هاو باش نمشيو له توا. هذا سيف. والجوار العظيم هاو. Bonjour, je suis Elémia. Ich mache euch heute alle fertig. Wie geht's, John? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je m'appelle. Je m'appelle Elémia, Jean-Claude, bin Achim, Abu Lukas, Abu Paul, Al-Jazeri, Düsseldorfi. Grüße euch. يسلم عليكم جون. الناس الكل كما قلت لكم اليوم باش نعملوا ترايح بيت بالك. جات فكره باش نضيعوا الوقت. ديجا هذيا يعني البلاصه اللي باش نلعبوا فيها. شنو انيس شنو باش تعمل اليوم؟ السلام. اليوم انا قدرة ربي ناوي عندي زوز، حب واحد منهم نقمر في عينه بالضبط. فهمتي الاخر، والثاني الاخر عاد توش لهنا هكا شويه بركه من هنا. ها هو اللي ورايا متعدي، فهمتني؟ ولا المانيا هذايا باش نطول له شعره. نبدا الكرتوش الكل على الصلعه طق 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 طق. وجون متحلب ريطار الانتيبال اللي لابسها ولا؟ والله لابسنا وحيده في الانتيبال يا سيدي. الانتيبال تقولي تصير الله ياكل. كما تشوفوا لبست مريول يدين طويله، خاطر لأنا يا جماعه شميتيه اخويا توانسه شميتيه هذوما، خاطر الالماني شميتي. هذا الليزر لهنا كما تشوف فيها يعني، خاطر اللي باش نمشيو احنا باش نمشيو ولا بالكوغل يعني بك الظهر. هذا بالليزر واحد يمشي يبدل الجو رمضان، واحد يضيع الوقت شويه. جات الفكره ان الناس الكل يحبوا يمشيوا مواتيه. كما تشوفوا نوري فيكم ديجا هي يعني كما نقولوا الصاله التالي. هذه في بلاصه اسمها كولن اوسندورف. تواليتا ومو غادي اوسغانك جون فو هي. Ja? Geradeaus ist Notausgang, mein Freund. Ja. John, was machst du? يا سيدي. Boah, lecker warm. هذا هي البلاصة. تشوفوا هاي الأسلحة الذرية. لي ماسك غادي هكا كيما تشوفوا. يا الولاد لا للإرهاب. هم الشباب مشاو سافروا لسوريا صحيح. جو داعش. هذاك ميشا من باكستان. هذا يجيب لنا هو في الواحد. طالبان وراه القدافي هاكا قدافي. وينو جون الامير؟ قلبك باش نخلولك. هذا لهنا وين باش نلعبوا. هاكم كراهب ودنيا. هاي كار 60 حايب نصينا. رد بالك عاد شنو انيس عجبك التيران اللي باش تكور فيه اليوم؟ تكتشف المكان. عملية اكتشافية. التيران باش نكوروا فيه. هذا مش ماتش كورة عاد انيس. وهي الدنيا كلها تتلبط لهنا. معناها ما تنجمش تشد تشعبط تزلق تطيح دقدق على الشعب. تلعب بالحق هذوما. برا ايش انيس ايش؟ بسم الله. نتكفنوا لهنا احنا هكا. احنا هكا كرم قلب. نركشوا لهنا نلعبوا مع بعضنا فهمتني؟ منين نبداو منين نفاوس. عادي باش تبدا باش تفرقوا لهنا تتطاف. يبدا كرتوش وباش نلعبوا ضد جماعه المان. ها
جو عنده كما نقولوا اجتماع بينا، يحب يقول لنا حاجة مهمة. Geheimtipp. Wir haben 200 Kugeln pro Person, wir haben jeder nur 100 Kugeln. Das heißt, wir müssen nur mehr schießen. Irgendwann geht die Munition aus. Wir haben keine Ahnung davon, aber wir machen سيدي الالماني بدا بالعمليه الخبث. الجماعه الاخرين عندهم اللي باش نلعبوا لهم 100 كرتوشه واحنا عندنا 200. معناها خليك اضرب هما باش يشوفوا لهم واحنا باش نقعد. Das sind alles Profis, aber wir haben den Willen zum Sieg. Wir wollen gewinnen. حرايبية ما لازمنا الربح. والقدافي معاهم ما تخافش. القدافي موجود. تبي قروش. Nicht ausziehen, weil die können auch nicht mit Schweiß oder so in Verbindung gebracht werden. Oder dass sie beschlagen, sondern die sind eben, dass es nicht passiert. Ganz wichtig für euch, diese werden im Feld nicht ausgeflogen. Auf gar keinen Fall, egal was passiert. Es kann zum Beispiel passieren, dass ein Pain durch diese Löcher hier durchkommt, das heißt in den Mund, das Zeug schmeckt ekelhaft, entweder übergeht ihr euch durch die Maske hindurch, ja, oder ihr haltet das aus, bis ihr alles gesichert habt und hier draußen seid. Okay? Ganz wichtig, die Maske, allerwichtigste, niemals ausziehen. Das wiederhole ich auch ganz oft, weil das ist wirklich ganz schlimm, wenn das passiert. Ja? So, dann gibt es hier diese Ausgänge, die habt ihr gerade eben alle getestet. Diese Ausgänge sind eigentlich nur dafür da, wenn es brennt. Nicht am Körper, sondern wenn die Halle brennt. Ja? Nur dann dürft ihr diese Ausgänge benutzen. Genau das ist dieser Notausgang. Da führt direkt eine Straße hin und diese Straße wird befahren. Das heißt, wenn ihr auf die Tür rausgeht und ihr Glück habt, werdet ihr nur angefahren. Lieber erschossen. Richtig. Ja? So, dann ganz wichtig, wenn ihr gleich die Markierer bekommt und in diesen Raum betretet, da zieht ihr die Masken schon an. Denn in diesem Raum, ich nenne es immer so gerne Combo, ja, weil es ein Computer hier ist, dürft ihr in diesem Raum ausziehen, da hängen so 100 Popos, da hängt ihr diese auf. Die werden nicht in die Tasche gesteckt, weil ihr verliert die auf dem Feld. Ja, deswegen da aufhängen und immer wenn ihr da wieder reinkommt, setzt ihr sie auch wieder drauf, ja, weil das ist auch nochmal einmal Sicherheit. So, des Weiteren gibt es noch einen Sicherheitsknopf, das ist nämlich dieser hier, wenn ihr den sehen könnt. Hier. Ja. Wenn ihr diesen drückt, ihr seht, es ist alles schwarz. Jetzt drücke ich den einmal rüber, dann seht ihr, hier ist rot. Rot heißt tot. Rot heißt nämlich das. Schwarz geht nicht. Ja? Das ist ganz wichtig. Das sind die zwei Sicherheiten. Wie jetzt zum Beispiel. Ich kann über weiter drücken, es passiert über nichts mehr. Dann kann ich einfach loslassen, wieder zurückziehen, abmachen. Ja? Und dann seht ihr immer, wie voll die ist. Musst du fragen, welche deine ist? Jeder bekommt jetzt einen hiervon, das sind eure Fans. Ja genau, einfach mitnehmen, hinten zu eurem Tisch. Ja. Ich weiß nicht. Hier auch einmal bitte. Ja. Ich habe gehört, das Ding muss ich jetzt abmachen und dann auf scharf stellen und dann hier. Ja genau, und dann einfach hier losfahren. Hat jeder von euch einen? Nee, meiner steht hier schon. Okay. الكرتوش خارج كرتوش اخضر واصفر كل شيء بلاد الحوم يتصور توقف 2 Millionen. Ich dachte, der zieht hoch bis 6. Nee, das haben sie ja gerade, also wir können so lange drücken, wie man will. Ja, okay. Entschuldigung. Alles gut. يعني صبيت زيت توا حتى انا صبيت زيت برا صب زيت صبيت سلاحي يخدم. Ich muss ans Auto. Warte ans Auto halten. Die sagen jetzt 3, 2, 1 los. Und dann machen wir die kaputt. محلولة هي استخدم. Okay? Ja, da. الضرب يا معلم. اضرب يا سيانيس. اهو هسه صفق له من اهو باش يخرج من غادي. اسمع رد بالك ترشي واحد على اليمين. ايه معاه. وين قول لي عليه وين. اضرب في الصادق اضرب. يا معلم
erzähle, ja John, nicht das davon. Im Bus ist einer Elektroschutz. Ja? Im Bus. Im Bus. في الكار اسمه غاد في الكار شو الصادق؟ الصادق اضرب يا جيش اضرب وربي معاك اهوك يا صادق مو غادي اهوك Ja, ضربك يا ich habe das nicht gemacht. Ja, das war nicht Kartusch, ja. Ah, war gut. Also, da braucht man doch konzentriert. Irgendjemand hat gut Markierer getroffen, wer war das? Ich war das war ich. Also gut markiert. Zählt das? Ja, markiert zählt. Alles, was aufgeht, zählt. Ich habe auch ein paar Mal, einer stand dahinter, den habe ich auch ein paar Mal getroffen, ist nicht aufgegangen. Ich bin ganz sicher. Wenn ich das اسمع لقد المياه رسران قعدت في الكار ما رانيش قربت له قليزي jemand hat mich hier getroffen. Du warst auch auf einmal hier. Ach so. Ich hab eine Maske getroffen. Ja, hier, ich gucke, was ist das denn? Ich würde sagen, dass wir vielleicht in der Runde Capture the Flag spielen, oder? Jetzt haben wir uns ein bisschen warm gespielt, haben uns so ein bisschen kennengelernt. Wie wär's denn jetzt mit Capture the Flag? Capture the Flag, was? Capture the Flag heißt, es gibt unterschiedlich. Entweder, dass die Flagge in der Mitte liegt und jedes Team muss sie erobern zu seiner Base bringen. Ja. Oder wir machen das, jedes Team hat eine Flagge und muss die Flagge vom gegnerischen Team in seine Base bringen. Wie möchtest. Jeder hat eine Flagge und wir müssen die Flagge des gegnerischen Teams nehmen und an unser Auto bringen. Verteidigen, so genau, unsere ja. Wir müssen die andere auch kriegen. Die anderen haben eine Flagge, die müssen wir bekommen. Das heißt, wir müssen halt irgendwie versuchen, gemeinsam die Leute abzuknallen. Ja. بيع الصادق الخفيف هو الصادق هو اللي يمشي يجيب الضربو يا صادق جون صادق ist der schnellste von uns, weißt du? Pass auf. Ja. Pass auf. Hey, oh. Du hast noch dein Ding drauf. Lass da eben zusammenkommen. ناحية ذي. Pass auf. Wir machen jetzt Capture the Flag, ne? Ja. Das heißt, wir müssen einmal unsere Flagge beschützen und wir müssen die holen. حموا على العلم ونجيبوه. Wie ist das? Die müssen wir hinlegen an die Base? An die Base. Wir legen unseren auch ans Auto. Okay. Dann muss man versuchen, jetzt vom Gegner, wenn man beide Rucksäcke hat, ist das Spiel gewonnen. Immer wenn man getroffen ist, muss derjenige raus. Okay. Ja. Der Rucksack bleibt liegen, wo man Hast du? machen. Ja. Ein Team, safe. Ja. 3 Leute. Ja. Und die kleinen Schnellen versuchen die zu holen. Ja. لازم تجيبوها ذي. Safe. Ich. Ihr 3 holt die? Ich safe und Anis auch. Nee. Hol die. Du holst die? Ja. muss die Hühner mit der Lange was tun. جيبهم من عندهم هما. Ja, لازم تجيب الجبيرة ديك من عندهم هما يجي يجيبوا Ja, gib mir ein kleines T-Shirt, ich kenne. Einer muss hier ein guter Schütze bleiben. Ja. Alles raus. Ja, es müssen 2 Leute hier. Wie viele Leute raus? Nee, 3 hier. 3 hier. Ich bleib hier. Ja. Du, Anis und ich. Okay, wir 3 bleiben, ihr Ja. 3 laufen. Wie? Wer läuft? Du läufst, Sadok läuft. Nein, ich nicht los. Ha? Ich bleibe hier bitte, Hussein. Wer bleibt jetzt hier? Bitte nur muss. Ja, أنا بدي توجع. Okay. Ja. Moment. شوية أنيس أدينا. يا اسمع. يا اسمع. Wir müssen ab. Nicht schießen. وين في الكار يا نيت جاي يا نيس ميت ولا حي
والله عطيت يد. قشطة. يلا alles gut. tut weh, ha? Ja, صفقت لك زوز شويته يفكها واللي بجنب الكار هذا. حسين في الكار ما شمك. يا ودي فما واحد مقابلني خاطر. Ja? Gerne und noch irgendeinen habe ich getroffen. Ich war hinten. Doch, da habe ich den Markierer getroffen. Hier. Das ist ich. Ach, das bist du. Ja. Dich habe ich, dann habe ich, Nee, der war noch von alt. eben. Irgendeinen habe ich noch am Markierer getroffen, das weiß ich 100%ig. Genau. Ja. Nur die, die übrig sind, dürfen dann noch gegeneinander. Ja, ah. Weil ich nicht getroffen worden. Aber hallo. Hier, den legen wir hier hin. Ja. Dass er hier auch schön durchschießen kann. Ja. Da ist. Ja. Einer steht hier. Ja. Einer hier. Ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite? Einer hier, einer da. Ja. Weil der muss ja hier hinkommen zum Rucksack. Ja, ja. يعني السلام عليكم. أو كاو. أو كاو وراي كارا. وراي كارا بجاكم مغادي. يا باش نصوركم انتوما تا باش نصوركم انا تا تضربونيش يا صدق بلاك ماسك داخل من غير ماسك داخل من غير ماسك نصور يا ريتها صورتك في ضربك. المرأة ضربت أنيس طلعت هي بين القدمين. لا هاي برا انا الجوع وانيس بس ادخل صيف ومش دانكا فيلا داك هاي تو باش نلعبوا وحدنا. حسين مازلت معبيين. ايه بدي سايب غادي نستحفظ عليهم. ما راهيش باش نلعبوا وحدنا توا. شوفوا توا عروبي. Was einer runter noch? Reino, ja, wir spielen jetzt. Ja.
spielen ein bisschen Google. Ja. Ja. Dann geht keiner raus, auch wenn er getroffen ist. Aber wir haben doch noch Munition, können wir noch ein paar. Ja, ja, komm. Lass nur einmal machen. Ja. هاي دخلت على لي في اللعبه تدخل طبعا بعديك هيكم بالفوق. يطلع حتى من توات رد بك يروق الساعة فات شو يتحايلوا عليه معطيه سلاح فارتا بار الصدق صادق غن طالع باي امشي 1 2 1 2 3 ارجع ليك طلعوا للسد. يز 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 شو هو؟ غاص ليش ماذا جاي قدامي وقف. وقف لهيك وانا متفق انت جيت واحد يقدم واحد وراه. تعب دي امه اكثر ما تشكر هذا خلاص وين حطيتها؟ خلاص في spät haben? Keine Ahnung. Noch 5 Minuten, ne? Ja, letzte Runde, komm. Das ist nicht شو هادي. ايش يقول لك ده؟ اطلع اخرج اخرج كاسون جيت ومدير شويت وشوية فكر انا عندي برشا. يا
نود بس تو بس نود جو سبير غاوصة كاو فيه هاي. Und jetzt eine Siegerpose. Ach so, so. Warte, noch eins. تطلع انت. ما شاء الله ما شاء الله يعطيكم الصحة. جون زعيم المنظمة الإرهابية. كاو كملنا لعبنا شخنا تفرهدنا برشا عرق برشا جوع برشا عطش برشا كرتوش برشا ضحايا العملية الإرهابية الأخرانية. يكحل ولا أخضر ما حي يرزق. كيف اللهم اني حي تفرج اللهم اني حي. صادق يديك بالله يا اخوي يديك. انا والله بدلت لكم التريكو امام السروال تشوف العرض وتريكو الاخر حتذكرها بالكرتون. جو توفى الله يرحمه خليناه غادي مات هو والاخر. هاي جون زاد شي يسلم عليكم جون اللي بقوس. هالو هاي تشيزك تشاو تشاو حسام. هيك هو ان شاء الله عجبكم الفلوق. برشا لايك برشا كومنتير ابونيفو وبسلامة.